Reka twerekeze mu gihugu cya Uganda. Imibare y'agateganyo ya komisiyo y'amatora muri Uganda yagaragaje ko Yoweri Museveni uri ku butegetsi ari uri imbere mu majwi amaze kubarurwa afite 65 n'ibice 2%. Mu gihe Robert Cyanguranye uzwi nka Bobi Wine abakurikiye n'amajwi 27 n'ibice 39%. Amatora perezida muri Uganda yabaye kuri uyu wa kane aho miliyoni 18 z'abinikishije kuri liste y'itora bazindukiye ku biro by'itora ngo bahitemo uzabayobora mu myaka 5 iri imbere. NTV Uganda yatangaje ko kugeza mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu ku rwego rw'igihugu ibiro by'itora bigera ku 8310 aribyo byari bimaze kubarura amajwi, ni ukuvuga 23.9% by'ibiro by'itora byose. Uretse Museveni uri imbere mu majwi na Cyanguranye umugwa mu ntege, abandi bakandida baza hafi ni Patrick Oboy Amuriat w'ishyaka FDC ufite ndetse na Joseph Kabureta nawe wigenga. Amajwi amaze kubarurwa ni make cyane ugereranyije n'umubare w'abatoye mu gihugu hose, ku buryo isaha n'isaha imibare ishobora kuba yahinduka. Amatora yo muri Uganda yabanjirijwe n'imvururu zahitanye abagera kuri 50. Perezida Museveni umaze imyaka 35 ku butegetsi akaba ari gushaka manda ya 6.